Kamomlu Primary Unit UDP ha kejing lam Presiden ba Alfred Sawian rengkat baki isi hi barok kawai kila pelong ya kejing penkop buram ba kerpang ya MLA Kasila konstituensi ba Balajit Kupar Sendrem. Kata ha ka arpo atrek uyayong arja apulai yang sengken thai momlu ha kapor ndru shiteng janmian. Kalalong kasni ke basa jingkan mau nakamta ka momlu Primary Unit UDP ha ka ba nakaliang jongki kilala ban penkop buram kerpang ya iba Balajit Kupar Sendrem ibalong MLA jong Kasila konstituensi. Bat ha ka jukopor kalong ru kum ka jing ai man sim shushu ya i rang ba inang la shushu ban trai bah bat ban yai kentiu syaprang yela ka jong ka konstituensi hi baro kawai hadin bela yok biang ya ka jing job badan buram ha ka ni ka election arja arfulai ka belang shudep sien nakat arpan riu sila konstituensi. Lapenya ya kejing lang kabelengkot da ada besar kamomlu Primary Unit UDP ba BR Sabang. Nakaliang Presiden kamomlu Primary Unit UDP ba Alfred Sawian lapan pau kejing songu ya baru ki prasnong perthau ki bala ai kejing kersan barat ba ya iba Balajit Kupar Sendrem ka pelong ya i ban job bun nakani ka polling station bat bala ai kublai ru ya ki dikhat kamomlu Primary Unit UDP ki bala tresitam mat bat mesim naka benta ban ai jing job ya uni UMLA bat khamtam ya ki tu baru ki bala don ka ketika mon ketika diang ban kersan borba ya ba Balajit Kupar Sendrem ba ulai kublai ru ya ba arki kharsieng ba Lewis Soklan kibran rengkat ba Presiden ban kersan ha kaliang kikam kiti iyo ya kajing khai duga ki long yeng baro kibran akol dan baro ki kulan al kersan di ajir tetapi kalau ke kadak kesin kapa mangi misuk kemen bandar kapor sekapor kanang ki ha ka mikko ma shetu pinde he ha kapor ya le ipa ju bajir kabur among iyo sispa sorsan shua pangan matkam Nangin labat bagi ngilai tray pemai kakam ngila kidang yalong kamet kapabiang kidang yala bani tray yakta bani amare sinistai markapor kadang sya hai bati juben kakiu kabur laispa khandri ti bati ila kamet bai badon ila kamet hak kapor bakakiu kabur amumlo anda ha kabay election kakiu yai baje kapoi laispa kapuai ngitam sispa kendai ki bawan bahar ti ban menta kasin kabalangi koi sauspa kapuai Hitam sispa sau ukram. Tekini kalau ke kadang kesin jo kecil teristam hamtam ka pagina gurau kalau kan bajir iwan kanang ni bin ai doble yang hi ki parasnam perthal na banta kakam jo kecil teristam nakalian ka parti kumnungin pe hi ya kilungi di betu pesuk kai kala rangi ngide baniara pe na ka ta jo hi unit menta ka betu program yesa Balajit Kupar Sendrem. Bat nakaliang kamomlu Primary Unit UDP kala penkop buram kerpang ya UMLA Kasila konstituensi da kaspong karendia rengkat upaila bat kat tukat ni kejing a sobha kum kadang kejing sa jingken mau ya kejing job badan buram kejong i. Layu katukat ni kejing keren aiman sim bat kentu kun pham na usardar ki laka momlu ba penskam kharwan lang halo kejing tresitom met ba mesim kinoy lam ba kit khot jong ka momlu Primary Unit UDP ka pelong ya MLA Kasila konstituensi ban job dum buram ha kan election bara shudap araja arpulai bat mjuru kila ai kublai kerpang ya kini kasni ka ba kerpang ka ba penkop buram ya unit MLA da kan ni ka unit Ai kublai ka ba ta parasnong paro kiba layo yang ala pandaput ibala ai kerja kesan naga benda jung iba abala jin te hakan ni kapor ko pemerintah ko maong ngam dubun diptien namar kita dol siput iwe pat ibal sa ai ka jingkan iba kham la ban ai ya ki kiba bahan naga benda kan ni kapor ba ka jing thamu ka jongka te ni kum kasnong ka thau ni sgau dot bok sibut ba pila job yang lembaga ni election nabar ko bangil sgau sipun ki ba pila le ang daga snong ka thaga jongi ya ka bangi hi yamla ban siuk yang ye phi halor ki jing ai ki jong phi ya ki skim ki ba phaya po ka snong ki ka bangam dan kam na jer ka teng lembaga ni ka por ka pamata ni da snow dan pok adu kata-kata ba phi pila yo yang ya kejing job lung bahas jom dani kakenti di bentang namar ba pila yo pat saja sini kan kejing job
ngidang dong su ya ka jingkermen kum ka shnong ka tha ya ka ba phi phenang la su le se ban le lani ban ai ya kino kila kilenti na ka bantang ka shnong ka tha ka jongi ha ka bai dei na ka bantang baron ra ya ki development ki ba pher po ka shnong hoi habangakan bentang kamput bang berkat tanda bentang ke jembetua juga senang ke jongi Henry yang next camp ba kum unong mikmat jong ke constituency ba jong athani baru kawe ngangai pin ai yaki jengerap lani yaki ki lar ki babhatan na bentang ke constituency baru kawe bahkan yo yaki lar yaki lenti ban pakinang la ban untuk senang ki develop ban ki bakiyo sejak har baru kilian Hakan ikas ni layo kato kan ni jingkran ki baso tenat na iba ribet riak tam ibalong public state secretary jong ka circle UDP Sheila bat kunjuru na presiden kasun tu ba HM Marbanyang. Kaya pagino yalam jong kasinong na sadar da sekutu komiti ya kino ya trailang jong ka party kaptam dia iba balajet pada ikimi jong i. Mereka sengingi dan apa mau usim kadi juga program ni kabagi kendai tai di leyo di kerani kat dokan ikam di jingkar kam joko senang katau di hang ni rumentan ila yo semua kita kena neng kecik community hi kecik kalau ba kum ko party kam dam MLA bagi di menteri stop syu hagi kisnam ki banawam ekaba jingkar part ke jonga kum menteri party kalau menjadi menteri ani ro senang ladalong ya ki presiden sekretari berbalok ke isi berapa jong parti kini ya terlibat kap nama kecing deba hi ki banlong katakan kawan peni ya MLA ki pai lembaga ikam ki mapi hi pritai kam ha po kasino te ya kena por inyor ya koi pat ka program kata kalau kecing ko program ya ki kanto kan ki non tray ki belum ki non tray jong parti nanti nak mau lu ki belaya triston na sebentar ka parti Hakan ikas ni la dalang usardar ke ilaka mamlu ba penskam karwalang rengkat kit khot isi member jong ka snong ba kunjuru ki lam ba kit khot jong ka seng samla mamlu seng kan thei mamlu rengkat ki jingwan sunran lang presiden ka suntu ba HM Marbanyang sekretari ka suntu ba Emilton Khawar iba rebet ratam ibalong public state secretary jong ka circle UDP Sheila rengkat ki jingdalang katukan ni kit khot jong ka circle UDP Sheila bat kit khot jong ka suntu ba rengkat ki parasnong jong kasnong mamlu ki bladon lang hakan ikas ni pen kuburom balayo ru kato ni ki jingkran aiman siem pen slur bat kentukun pham na ikong rus ndram ibalong ikmie jong iba balajiet ku par sundram siem jong kadap ta ke jingkemen banyu i ya ke jing trace tom jong pi iwe pe iwe kini ki rang ba jong i badon hang ne baro hoi ayu i ya ki bakiwan aiman siem man kapor yang ini yang bat kumta kamusim jonga ka aiburam ya pi iwe ya ki yang kisem jong pi iwe ki bala penjob dan buram ya UMLA jongi menta haba pila yo ya ro jong nong mikmat ba pila tresito ngangai Pinom kenran de banya thu ye kicing jong pi la ka de spang kicing yang sem lani kicing don kam ki ba kasnong ka don kam layo katukat ni ki jingkran na ikong diali naslendo ibalong inokit kam jong ka seng kan thei mamlu da ka ba ila ong di kalau penlong kicing kemen yang kumba teu ka gilong kita lihat train apa bentar tadi ke parti hakim buat kita mencuba semua buram rum nak bentar agak dan kumbang ajuang tadi kajian ke bagian don nak sepul bentar kalau long kejing mentoy nak bentar kasnong katau nak bentar baru ikam bentar kam kedai ke
na ai ban pendek ya ka dari ka don ba na markata mas no ka kung di pares no bagi de ban don kata kecil ngom na kabenta kita kiba la lebha na kabenta ka sinong mathaw jogi Bat khadul ayo ya ki jingkran ai khublai songu nau MLA Kashila constituency ya ki nong chong snong baro halo ke jing penjob don burom ke jongki tekum unomi khman ulapan pau ba ida angnut bandon ke jing telang rengkat bat pai ba kenang ban la ban kentiu ya kata ni baro ka wei bat chu ila ong ba indang yai bud dien ya ki kam ki plang sa teng kenang ban yo ban pendem Iya hi baro. Marka dia minta ke jengjok ke jonga. Andre ke jengjok ke jok hi kinong kersam. Hi boleh terus stop. Layat igisngi kia pelut ke vapor. Marka dia ke jengasat ke jok hi. Nakalian kinong kinkam. Bagi layo udah usah pathiam. Andre bang ong MLA menginjok kamu julong hoga. Andre ke dia jengtlai ke jok hi. Wei. Di seidat ki bangam la ban jian terteg ni ki dan lang ni ni borol adan benta kumno bagi man sakma dia bagi pai pare yang ini ki sansnem ki ban sawan na kalian ka jungi kum ka party in seidat ka jungi kendolang ka circle bat kum jur na kalian ka jonga keladan kita ki mat kiba gilakwa man pantray na banta ka chungkeu jong constituency pat kumjur ka chungkeu jong kisnong kibo her hangne ashara constituency mangibon kisnong pat dan kebang asya kran laki jong kisnong laki jong kijidal kam tekum ha ka kisnong ka jong ki mo kidang dan kijidal kam kibarang sa Tabang aspaw nung ipihang ni, kani asnong. Mo kerana tu potential kabala alpan kiu ya ka revenue. Hakan ni athan sora. Margilayo ka sakhi hang ni. Agini kisnam ladam nakalian tourism mut lalle ba invest hakan ni asnong. Naman dangi pet ya ka jindan kam jugi patba. Keleng sodong kejela. Kepakongsan ya kumno banyo ya kamai ka kaji berke imso. Bat ayo ban penkot no ya ke jingelang da ke jing duai kerpang na iba ban lam ku palendo ibalong sketri jong ka ilaka maumlu.